Belajar. Timpo. Timpo. Oh, timpo. Timpo hong ibu Timpo. Nah. Timpo. Timpo. Weh, saya yang mau tajar nana negak mana? Negak jang. Oh. Ketuang boy negak. Pai ngalang Cibangko jangan nyuang kuran. Nawagan. Si ketu. Oh, nawagan. Matur sisip. Titiang. Aratu. Waku gede. Nih. Sana mesek. Utang apa? Liman si kita olek-olek. Weh, Apa? melahan nang nguruk kang ya bangsa metata matu. Supo. Bang sekan nature. Sing tepuk san, kemang kemukan deh. Apa sing tepuk san liman si Oh, Oh apa? nek ini Ratu dagang gede. Dojen kita limo agung gede. Tuh kan? Yan wantah ledang, Yen wantah ledang. ijen titiang nunas. Op. Nunas nak man kopi nih. Man apa man benjap? Oh, nah. Ijen titiang nunas. Ijen titiang nunas. I gangsar. Ye. Cang tunas. Ye, Cang tunas. anon jang apa nunas ketu tuh? Angon panas. Ye, Ratu. Ye jango panak ke meja tu. Wat? Sing mau belanyoy apa su? Ke warung? Ke warung menyang cang nyang. Pakai tu? Kada warung lalime. Badah. Padel munyin jibretan. Beli gangsar. Yang saya beli menyang sektiangai Ratu. Memang tatu bang yang ketu. Genci munyang semen jandu buku nge semakian yo. Tuh, ketu sado mangan kulit nih tuh. Sar, Yang nyen sujata nene makan ado. ipun penyeruan saking tepi sering medang kemulan. Mau wasto memen Jantuk. Tuk. Badah. Ladok mesti. Yang wantah penyeruan. Oh, man, ne aja meme itu nyen itu. Punika patut rakan titia. Ratu. Kita ngebes. Weh, Rakan, borakan. diri yang tani boy. Ulen. Sekarang kan di bawah, iki bos yang Ulen, bisa masuk. Sana di ketu. Boleh, Kan orang saya. jemuin. Tuh, tenggek itu tiang beli. Dua gong gede, Wagong gede. puniki, Puniki. icungi sama. Dona jena kayak Keto nak ngurukin. Tahu gua. Dua gong gede. Wagong gede. Puniki. Puniki. Iperot. papa jangan. Iblis. Nasib jauh sana. Mirip dong nenek none peseraman lan mulai lan. Mulai lan bilang. Mulai bong. Dan. Nah, Titia. meme kelawan bapur, ampurang. Dia sangat kenanga raos pelaksanane di gangsa kelawan gingsir jelema setato jahil. Nah, pemekas jani mawanan cara sarak turnada. Meme kelawan bapur takil main ke peseraman. Apa miripnya ada lakar buatan tangkil. Oh, kene tuh. Sapuniki atuh. Saponiki dua gong. Man kengken. Napi ya? Kengken jelema kingan cara siap sambut ini. Ngama jelema. Ngama jelema. Nyen ngamai jelemu. Tiang. Yen. Dia mau kerah aja kurangnya. Kau tahu coba cara diceng mekrah mau. Ngoyong nek malu. Kengken sedenya ngama-ngama jelema nyen. Saponiki ratu. Titiang medue praratu iri kereng medang kemulan. Nak ngamah jelemu tuh. Kendang ngomong. Nyaplok jelemu tuh. Dua agong nyaplot lemau. Heeh. Nek bungut somah cumi caplot na agong. Ini nak pula pemijel lah nih gitu tuh. Oh, ne peratu ne Gustin meme kelawan bapo amaro mangsa jatmu. Inge.
ngamekan keraksasannya sing ngelah sesanem. Matsio ni ayo adane ane gede ngamah ane cenik buko bene di paseh. Kote mawenan sane mangkin titiang rauh tangkil iriki sarang kalih. Rianto kan ajereh pisan manah titiang iriko megena. Tuaning sapunika titiang ngelungsur ling palungo cokori dewa kalih hidayang bagawan mang noledang nyayut sigian Inggih mangdo titiang kansun mau Nanayan gitu sing sanang sebet, sing nyanang jejah, dos seboseng saya, lan sebab ini barang-barang mayasa, dumadak pang selamat lawan kamu. Inggih Sir-sir, Dijang tapi wadan syarat. di makletak kelah ingat ini, pejalan yadi. Ini pemargane dayari ngerah toyo anyar. Dereng rauh kantos mangkin. Ya udah. Sing nyen tawang rencang wong-wong medang. Sampun rauh iriki. Kepaksa dayari. Inggih Bang ya. Jang tuh. bondo matane man balon sing mati jeneng mau. Jelema mulo tengah. Nah, dodo sangat ngemi babo pada lan-lan pangingal karwan yak tangkil ring sayang. Kengken abad beno lakar mau peminat kani. Ne unduk pejalan beno kairing pencai. Mapan sing sida beno ngeruruk manusia. Nang cai nempelan beno peminat. Maka sabun niki antuk kita mukurun matur yang akan ring Gusti. Bener. Santukan danir yang kali ngalang-ngalangin pemargin Gusti. Makin niko uningan ring Dut Wagung. Nah, yen kita atur pemumun caine. Dari bener ngose kayunan beno. Kemudian mapan iya ngahe cali. Pang iya kenen beraja. Nah, niko sabun. Iya dalih. Nah, kalau kini cai matur kini Dut Wagung gede. Ditiang naken mereka. Bener. Ngaturang ini Gusti pemargi seiring ditiang. Kakengken jepo undukan bener ne subo liwat. Ulian aden bener hari yang kali mulu ane mekado. Bener sing man. Cai matur. Nggih. Bener lah kalian terus di jabo. Saja buka atur bibi. Walau kene kamu nabi unduk yeh ne depang gelah ning ngapun na bibi nah. Ratu Agung. Ya ning didiang metalang kan nyalit manah didiang. Dua ning didiang penyeruan pelungguh cokor dewo. Nenda nantas didiang pacang metalang. Sing jeket dong. Marep penyeruan yen pangsa rusa mababan. Gustene sing taen mababan. Sing jeket dong. Areh nene ya suci ada ne bibi. Didong. Depang gelah ngene ngapo sing jekengken sing ingin sampun wit sangkan ing kae lunga cepet rewo. Inggih sana mangken memargi budal. Jalan bibi. Look. Ni ada. Sing alet tepuk. Mulu ganti bangkau dari keliling. Ha? Ayo coba ayo. Kalau yana token dewek ini sarang-sarang. Langsung tuh nasi ngoyong lagi. Kadencang angon kalong tuh. Kangon kalong nih si mak. Si mak sangson. Nah, tuh gitu. Nate gitu leh. Mulu kasar bojeleh nih bangun. Ye. Dari tegulang kiri mangkian kini. Gimana jelema soleh. Bene aturan kebudi sing berangkat kecepot takone sepedalem anak jeget. Oh, takone malu ya. Nah. Ngawak saja. Pes. Uli je.
Kasar sayang. Beli jalan? Hah? Beli jalan? Uli Denpasar. Apa di Denpasar? Menapa orangnya? Orang beli jauh kasar gitu dong. Oh kasar. Apa Denpasar? Apa kasar itu? Jelas mau pesak angus. Udah kasar. Nah, cang kasar ci halus. Pedakon lus, takon. Hai, nani halus pedakon ini. Wah, sado menen bok. Nawa Kang. Jero anak istri sarang kali. Tiang matur pitaken. Ragone saking nabi. Sapo sire medowe ukene. Dados wenten niki. Yen neng wantale dak nikahin tiang sapo sire pesengane. Ratu Agung. Dados pisan puniki tiyos titat kalaipun metaken ring nak tanuninginipun medarsana ipun metaken alus petakenipun semalih ritat kalaipun metaken Ratu Agung kadulure nanduk kenyam sane manis pisan. Tuh. Ciao. Sono kelar. Akan misi meco dengan. Ajen kau punya berat kenyamnya manis. Oh. Be manis kepekan lar. Dia bukan. Beli gula pasir. Agon geno. Itu lek-lek toh. Oh, banyak kenyam manis. Kenyamnya manis. Hijau lagu pekan. Iya penjauh pekan. Lihat sih metakon. Uli jauh. Kasar. Apa Denpasar. Menyen ada nih nih. Sing sinawang tuh. Jujur. Anu Sing. boleh takon. Makasih siap tunggu orang kenyam manis tuh bang Sabin. Nawakang. Ais. 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 Petau kan? Man saja. Para orang kenyam manis bahasa dengangun. Pungut celeng ini nane. Ah, semua yes. Nawakang. Kados kadi kimut mana di tiang. Sampnang ke kanon kadi atur nama yang sane wau. Yen ning wantale ta. Nikahin. Apa sih? Lah kesot bonge. Yang sot tadi. Lu ngan beli gula bukan sekewati lah lu. Betul kan? Banyak manis kenyam. Berapa jonga lo? Kan? Itu soto kini jadi benar. Main kan betul? Ya nak tiga-tiga jauh dua. Hah? Ya nak di puayangan. Hah? Kayak gini? Nya cari Dewi Sito. Hah? Dewi Sito dot ken kidang. Kau ndas kidang. Hah? Kau Irwana. Jang nak di Irwana. Cang? Si di kidang. Oke tuh. Yang sing. Yang ngopok ini kidang ken Dewi Sito sang soto ke Irwana. Cuas, kuas. Nah. Cang itu nah. Nang jalan. Wah, warna ngetolak tuh Dewi Sito. Aduh, tuh bahaya. Oyong. Oyong. Baton dacin rowana aja kita. Dorian Dewi Sito nang ngoyong. Hijau lah kalau ngoyong. Bocang deh, Dorian Dewi Sito. Cang muakeng Dewi Sito. Bapak Dewi Sito ken kidang jejemak oleh Dori ke. Oh gitu. Nah. Wah. Lancur. Pado man rezeki dok. Thailand. Wah, siam cumut. Aji ya hajon kebak-bakan. Uningan dogong. Uningan. Ikan betul. Binyap yang citakon ini orang hujanan. Hujanan. Orang udang belos nasi hujanan tuh. Hajau. Ada si bako belos di jalan memon majak liu. Nasi nengok pesuk kayak. Pak sing lak hati ini.
Lekat ini. Ya, Sing udiang plus. hujanan. Udiang nang hujanan. Nanti kan dacane hujan. Muka tadi tiang memon, maro memon rame. Begitu. Muka tadi tiang asibak man memon. Sibak kene. Niki madan dori ini memon di muka ke belusan. Kengken ulo kebelosan di muka nih. Siapa? Nyenyiam. Dewi Sita. Nicen badan keto. Niko nabe? Karabe. Go. Masa? Nge. Nicen badan Dewi Sito. Niko. Ngain. Ane niko ne kemaran dak tuh niko. Ane dorenan api. Ane dorenan. Wes, udah mesti muguas gitu. Ada jam mesti muguas gitu Bang Engken dong. Dogong gede kita dunian. Oh gitu. Oh cecingak kan Ken Dewi Sita nih. Misi angkok kan kita betul. Aris. Takon neng Cang Yani. Nggih. Aris sang. Nyakira daro nih gitu. Gitu. Terus bajang-bajang sarang kali. Nung siapa baca? Dikang seledek itu. Ay ngajung kata sedek kan ya. Sapa sira pesengane? Jero, mangda tiang uning. Oke, Ah, nung siapa ibu nih? Nggih, marah nanya kong orang. Kang bisa bibir. Ke mau yen ning yukti kadang pacang ning ngweng wastan dia. Becek-becek kang miragi itu. Nggih, sapa sira pesengane? Ngweng wastan dia. Dia Larasati dia gitu. Dia Larasati. Nggih. Punika malih siki sapa sira? Oh, iki? Nggih. Sing ngadan. Wes. Wae nengkik tuh, kanthi nengeng madang ora salah ada. Sapa sira? Suladan. Siap ampunan je kenten. Ring yen pangeh ring margine mangda becik antur yang metaken sapa sira? Orang sing ngadan. Woi, Orang sayang. yo jenik kolo kenyat. Truk, dong takon adan. Hah? Buekin. Ha, sing yo kitu yen anune di jalan, puse sing pang bener ben yen adane. Nggih. Sing dadi gitu. Apa benak sing tawang? Bangi utawi bebeki ra kekinucap. Orang bibi. Bang yang dijang tendot adan dikatawangkeun jelema-jelema nika. Woi. Woi cak. Lahi rago sing nadan. Awe orang. Kerasan jenik. Nggih. Oding kegelan. Yo jenik, yo enak. Cita nupukin des jenik itu. Hah? Dua kebumbung ada ndo. Ring, kedes pentingan. Kemudian air pot aja mau kejang.
Koyo airport. Sedang airport orang ati gitu. Bibi. Nggih, sapa sira pesengane? Mangke nuwun ya. Nggih. Uli di samitan bibi. Kenapa ngelanarko? Mirip bibi nak ngorang adan bibi. Bedep togen gelas jeung orang. Pastanipun nggih. Nggih, sapa sira? Nilo. Ampuna. Siap. Oh. Nyendo. Tawang adane. Nyen. Sapa sira? Kaplak. Nyendo. Lo ketepek. Sing. Artinya sing mang adane orang. Baru ketoplak ini lo ketepek adane. Nyana ketanyong gitu lo nyen adane. Lo tanyo. Ini aluh ning ada. Koyo sapunika. Mung wing wastanipun. Nggih. Nilo mongke. Wadah. Engkene Benar sing juari orang adan yo. ngerti dong? Jelek adane. Menyen dong. Lu mau misingkek. Anda sing juari orang pemawang gek bim. Bos lebihan can. Gede ngapkak di Subanado nak ngurin adan. Maro metakon di Subanado nek gede ben kengkena dancang. Jelek. Oh, benar dancang jelek. Ah. Biar aku jelek. Yang penting kan cantik. Lawan lu. Biar namaku jelek, yang penting cantik. Biar di situ cantik, aku jatuh cinta padamu. Bonga. Si jatuh cinta kento. Nggih. Dakor dewa? Sing tawang. Ida doa gong ngulung cinta jatuh. Menci jatuh cinta doa gong ngulung cinta. Ada anu tawang ci. Tuh nih jega Dia Larasati. Larasati. Yang di suarga caro dodari. Nggih, sekadi dedari. Kabar Patut. Mekebar ke kan daro nih kok. sing. Dodari kabar. Oh, kendang kadang nyut. Daro mekebar. Cak. Aduh. Cak. Dadari. Coko dewo. Cara rejuno. Rejuno. Coko dewo. Sekalo. Rejuno kene. Yang di suarga cara dodari. Patut. Yang dini. Ring lemah pada. Bener dini mercapada. Kadi mangkin nih. Caranya di radio nih wendanya. Oh, tuh sing len. Yang di radio nih len. Sira niku. Tuh cara mantili. Oh. Ya nikah sekali mandili belum cokol dewa. Brahma Kumara. Aduh, lu. Jangan mengganti adan. Jangan Raden Bentar. Weh, dong pas pongah juari ngaku madan Raden Bentar. Biar sing Nawang bongan. Raden Bentar. Eh. Raden Bentar tuh nak bagus. Apa sing bagus kayak gini? Gitu kok nak bagus. Cara boso-boso. Itu belum bagus boso-boso ya kayak. Mantili. Brahma Kumara. Raden Bentar. Caro boso-boso. Lasmini. Kijara. Kalau daging butuh nanti. Jangan kat nama. Halusin banyak ya kencang. Si kaden dua Dua sapu napi. menggening. Megening. Menggening. Gening napi nih ki. Panahnya merayu. Rayu do. Napi ini angin nih ki. Apa lo? Nah, apa udah nih? Apa nih aku nih? Kalau menggening duen. Diknya apa? Coba si kas. Lo kan catatan di kantongnya. Ane mesti ada ayu tuh. Aduh akon. Oh gitu. Kadang cing melajani ibi tuh. Ani to botol anu gening. Iki kisah ngomong. Iki kisah ngomong pas endingnya kau. Coba. Ani kendang. Ada ane Larasati. Larasati. Ini besikan imongke. Mongke. Larasati. Imongke cing ngedom jak dua. Aduh. Manduman jak dua. Bah, Jang betenan cidoran. sing aduk keco. Udah
Punang kayun Adi Bagong. Oh, mesti ngeleng bro. Udo Adi Larasati. Tulung beli budo kesengsaraan. Oh, bisa gitu bro. Yannya Adi beli sanggup memanjakin idewa. Yang sanggup idewa ngenyakin beli sanggup memanjakin idewa Adi mongkel joget mekecek kocokan tulung balik ke sangsar ling balinya dia ngagon Adi Soma ini Budi. Apa sih ini Budi? Aturan niki Bang Yadi Larasati Risa satu bulan Ayun cokor dewa Sadang gede hari Ali-ali ini yang ten puniki ijen lu kapan kayon ide hari iki aturan ijang Udo Adi Larasati iki bungkong baline amin bakajinan tresnan belireng ati udah adi mongkes anak ikan ini Mas Druk si kikin salbat kedusok yang mongkes bentres dan canggih gitu Kalian yang penyakit. Wala paga hampesan kenang pipi. Larasati jegek mine bidewa sing nawang anaknya buka gelap yang liadan sinah idewa sinatre beli sinatre ya bungkung belinya cuma serang ikan idewa Dados rasa kagian mana titiang. Inek ledang ragone. Ngijene titiang ali-ali. Kemau samponan kumpul salit aso. Duaning wenten titiang ngambil ali-alin ragone punika. Wenten jasti. apa lu Druk? bungkung hijau ngampun dari sing ada aduh lagong istri Lu mau dasar pemalingan penung
ben sing kayu juang yo gitu. Pamekasne mangkin. Manggat kan yang didiangkin ucap. Weruh ring ngerupa, tan weruh ring aran. Yuktene ragana sapa sira? Apang idewa nawang. Cara raos beli nebusan. Idewa sinatria beli sinatria. Beli pemacak bumi jawane. Beli madan dewa tecengkaran. Ya, padep. Waktu celana. Ane kerang anangan ame juga. Apa ngama? Ulang. Tang